Dakle, da li je poticanje ulaganja pozitivna stvar koju treba pozdraviti generalno? Apsolutno. Međutim, mi se ne možemo, pogotovo kad su svima ovdje puna usta te zelene tranzicije, digitalne tranzicije i tako dalje, a da se ne ulazi u suštinu samoga problema i da nama ta ulaganja, odnosno ti novci koji cure iz proračuna ulaze u kompaniju koja je, naglašavam, trebala biti nositelj zelene tranzicije u Hrvatskoj, kao što je Hrvatska elektroprivreda, a ona je samo to nije, a to je pod sustavom koji upravlja Ministarstvo gospodarstva. Neovisno sada koja je frakcija, koja je politička stranka, neovisno. Ključno je da se procesi tu ne mijenjaju, kogod da dođe sad tamo, nema nikakve promjene, da se svi izvori iz kojih se proizvodi električna energija, konkretno sada u Hrvatskoj, koriste Hrvatsku elektroprivredu pod navodnicima kao jednu lutku, kao jednu korisnu budalu, da se naplate njihovi interesi. Dakle, u plinu je to bio Vujnovac i sada 1.319.000.000 vlada će naravno u retorici govoriti da je to bilo zbog cijena koje su se bile stabilizirale i tako dalje, ali u suštini si je Vujnovac naplatio svoj plin. Onda s druge strane imamo električnu energiju koju dobivamo iz obnovljivih izvora. Dakle, puna su nam ta usta, tako trebamo ići u tu zelenu tranziciju i onda kad čovjek napravi analitiku, onda vidi da je jedina vjetroelektrana Korlat, 58 MW od nekih 1100, znači 5%, evo, nešto malo više od 5% vjetroelektrane, znači električna energija koja se proizvodi iz vjetra je u vlasništvu Hrvatske, odnosno građana preko Hrvatske elektroprivrede. A ostali, dakle, od 2007. još što se tiče tog vjetra traje ta jedna maskarada i jedna obmana i prijevara koju su stvorili tada pomoćnik ministra Tomšić, pa onda je bio direktor HOPS-a je bio Mesić i smislili su takvu jedan javni natječaj još 2007. godine, 330 MW vjetra, od kojih je 25% dobio kralj vjetra Ćurković, koji se i dan danas skriva iza projekata vjetra, on i stranci. Ali se postavlja pitanje, gdje je Hrvatska? Jer kada je nastao kaos na trgovinskim i energetskim burzama, svi su ti igrači su se povukli iz sustava poticaja koje smo sad slušali da mi trebamo poticati sve te proizvođače električne energije, povikli su se iz sustava, uzeli naš novac, prodavali puno skuplje na burzama da bi to opet plaćali ni manje ni više nego mi građani. O kojim poticajima mi tu govorimo? Evo, ministre, odgovorite javnosti, ja se nadam da ste upoznati, odnosno jeste, kako to u toj zelenoj tranziciji kojom su nam puna tako usta, kineske vjetroelektrane kod Senja rade 2,5 godine bez uporabne dozvole. Ajde, objasnite mi taj fenomen da Kinezi mogu doći, ajde probajte Hrvati doći u Kinu, napraviti vjetroelektranu i da radi 2,5 godine bez uporabne dozvole. I da ne samo to, nego to je najveća vjetroelektrana na temelju kojih je izvezeno, ja ne znam koliko stotina milijuna eura dobiti je kineska vjetroelektrana izvezla iz Senja, koliko se vrtića moglo izgraditi, koliko se moglo cesta, koliko se mogla pomoć lokalnom stanovništvu, lokalnoj zajednici, samo da se došlo i reklo kineskoj to vjetroelektrani ili koji god već vlasnik, nije bitna sad tu Kina, ne možeš raditi bez uporabne dozvole i izvoliš platiti sve naknade koje se uplaćuju. Znači, to je prevara. Prevara. I općenito kad čujete te zelene politike, zelene stranke po Europama, to je prevara. A sad ću vam reći zašto je to prevara. Jer se svi kunemo u te solare, to će nama sad pomoći u proizvodnji električne energije i tako dalje. 90%, dobro me sad slušajte, 90% solara i baterija se proizvodi u Kini. A kako se proizvodi u Kini? Na način da Rusija pošalje ugljen i naftu i plin i na temelju toga se proizvode solari koji se onda izvoze u Europu i u Sjedinjene Američke Države, prije svega Europu. Kako je to zelena tranzicija? Koja je to laž? Pa otisak CO2 ako ode u Kinu, on se kruži po cijeloj zemlji, nije samo da je iznad Kine. Ali zbog nekih ludih politika koje nemaju veze su se isključile nuklearne elektrane u Njemačkoj, gdje je Andri Proljo, koji je bio predsjednik uprave francuske elektroprivrede EDF-a, pitao Merkel u službenom intervjuu kad su razgovarali, jer su jedan i drugi fizičari, i pitao je zašto ste se vi kao Njemačka i općenito vi kao fizičarka odrekli nuklearne energije. Znate šta je odgovorila?
Ja se kao fizičarka nisam, to imate u njegovoj knjizi, odrekla nuklearne energije, ali sam morala zbog lokalnih izbora u Hessenu sa zelenima. I sad zamislite, Njemačka se odriče nuklearne energije zbog zelenih i danas se nalazi u ovoj situaciji gdje se nalazi. Jer ta zelena tranzicija, šta to znači? Vi morate imati backup sustava na nekakav način. Morate ga osigurati. Jer ova cijela obnovljivi izvor energije koji se uglavnom, dakle sada svi skrivaju iza tog lica Pokrovac, koja je obična lobistica, nije ništa drugo, koja non stop dolazi u Ministarstvo gospodarstva i samo pogledajte ko je na platnoj listi te Pokrovac, ko je financira da bi ona govorila takve stvari u novinama. Svaki dan su pokriveni mediji sa Pokrovac šta ona govori o obnovljivim izvorima energije. Naravno da je tu i Čurković i Vujnovac i strane kompanije, Plejić i tako dalje, cijela ta ekipa koja stoji i gura te izvore. Ali je pitanje, iskreno, u klubu Mosta nas ne briga za te ljude. Nas briga električna energija i Hrvatska da se proizvede na najjeftiniji mogući način, to je točka broj 1, da su manji računi koji će plaćati građani i da je to proizvedeno na zeleni prihvatljiv način koliko je to u mogućnosti Hrvatske. Mi nismo Norveška koja ima 90% proizvodnje električne energije iz vode. Ne možemo to proizvesti. Ali zato izvoze naftu i plin cijelome svijetu. Znači ta zelena tranzicija kako se provodi je laž. Najveća laž i obmana koja postoji. I rekao sam, proizvodi se u Kini. Znači jedna Rusija se zamijenila samo sa Kinom koja to proizvodi i uvozi u Europu. Ko što se događa i sa dizelom gdje je prevara. Znači Rusija isporučuje naftu u Indiju, a Indija prodaje dizel Europskoj uniji. Evo, toliko o našim energetskim politikama koju i mi plaćamo cijenu. Znači prevara električne, odnosno obnovljive izvore energije u 2007. traje i danas. I projekti koji se odobravaju se dakle istim igračima u pozadini. Dakle, kralj vjetra plus stranci. Hrvata nema nigdje. Pa evo, gdje je, razgovaramo o ulaganjima. Gdje je ekonomski način razmišljanja ministre? Da vi iskeširate 1.319 milijuna eura. To je 1/30 proračuna Hrvatske. 1/30, a Korlat u koji se ne može izgraditi, to je sunčana elektrana bez kredita države, ne može uopće konkurirati za tržišnu premiju sa strancima. I oni očekuju, svi ti obnovljivi izvori energije, da kada ima sunca i vjetra, da to sve mora naša mreža pokriti. Ne samo da očekuju da naša mreža treba pokrit, nego su se još preko gospođe Pokrovac sjetili ideje da bi mi još trebali plaćati priključke na tu mrežu električnu koja je pala sada u 7. mjesecu. I ako ćete pogurat sada u HERI Kristinu Čelić da postane tamo u upravi, ona je čista lobistica obnovljivih izvora energije, što znači da se prevara iz 2007. nastavlja i dalje. Jer je sad jedina prepreka HERA, odnosno Hrvatska energetska regulatorna agencija, da li će dozvoliti da se konkretno sada priključci, da li će to još mi plaćati iz proračuna priključke na prijenosnu mrežu, na kojoj imamo 5% našega vjetra. Umjesto da mi budemo zemlja koja zna da imamo komparativnu prednost sunca i vjetra, ko što radi Francuska. Pa šta mislite kad je opterećenje mreže u Francuskoj da će oni dozvoliti stranim obnovljivcima da oni koriste mrežu? Ma sutra isključe obnovljive izvore, EDF ima prednost. Jer su to francuski nacionalni interesi. A ne da kad imamo u Senju situaciju kada imamo strane obnovljivce gasila se hidrocentrala Senj, znači naša voda. Znači ova gacka koja ide preko planine, koja se spušta kroz turbine, se baca u more da bi strane vjetroelektrane mogle proizvoditi električnu energiju, na temelju toga izvoziti milijune, odnosno milijarde. O kojim mi poticajima govorimo? Završno, koji je naš prijedlog? Prijedlog je ko u Njemačkoj, kad ćete već tako ići, kojim poticajima, šta više treba? Da im damo sve sada, htjeli su i HOPS privatizirati. Stavite lokalne zajednice da imaju udjele u vlasništvu. Konkretno, ako će biti u Karlovcu, grad Karlovac da ima 20% ili 25% vlasništva kao energetska zajednica unutar tih obnovljivih izvora energije. U tom smislu onda imate rast. Može Karlovac dati zemlju kao dio investicije bez kojeg ne može, a sve što se zaradi od toga može dalje distribuirati.
Nemojte da vam padne na pamet da idete potapat Kosinjsko polje jer je ono nerentabilan projekt. Uništavate ljude, ušli ste u groblja tamo, protivno zakonima o grobljima. Vi ako potopite Kosinjsko polje, znajte da preuzimate odgovornost da ćete potopiti Otočac. Zašto? Jer je izračunata da je točka iznad koje je opasno za Otočac 495 metara nadmorske visine, koje ako vi potopite, a bit će iznad 515 ili 530 metara nadmorske visine, dakle na 495 je već ljudima izbijala voda u dvorištima u Otočcu i u Lici. Potopite li to polje, prije svega nećete dobiti vodu, nerentabilna električna energija i uništit ćete život pola ljudi u Lici, uništavajući tamo sa vlagom i Sjeverni Velebit i ostale nacionalne parkove i parkove prirode koji se nalaze. Ako ćete to financirati, to je jedan od najvećih kriminala gospodarski koji će se dogoditi na razini Hrvatske, samo zato da bi bivši članovi Hrvatske elektroprivrede koji su tamo kupovali zemljišta u Lici, prodavali to sada Hrvatskoj elektroprivredi i na tome zaradili. To nije nikakav poticaj.